Postoje mnoge zamerke na izborne procese, naravno ne u Vitoslaviji, već i u nekim drugim državama, pogotovo onima koji pripadaju takozvanom razvijenom zapadu, čak i kad nas neki problemi ne dotiču. Vitosloveni su spremni da unaprede sve što se da unaprediti. I jasno je da je Virtu Tito doživotno predsjednik Vitoslavije. Međutim, postaje se pitanje kako birati ostale političare. Uvodi se lutrija. Politika sam i ja, gde će se funkcioneri za sve javne funkcije, od predsjednika kućnog savjeta do predsjednika opštine, birati putem javne lutrije. U bubnju će biti svi punoletni stanovnici određene opštine. I srećni dobitnik će imati pravo da bude na funkciji do isteka roka. Na taj način će se smanjiti eventualna zloupotreba javnog položaja, koji u Vitoslaviji i tako nije bio moguć, jer je opšte poznato da Vitosloveni iznad svega cene poštenje i posvećenost radu. Što se tiče upravljanja javnim preduzećima, tu će se dalje birati samo najkvalitetniji kadrovi iz Dvije komunističke partije.